Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Central Executive Committee trong kaseng sang Partai People's Democratic Front haka khat nyu trek unai luar arjar arpho hapo ka jing lam jong President kaseng uba ban tay dor lingdo kila hiar che snong so rang kham moring dang constituency nak benta ban lum ya kinokit kam jong ka PDF Zonal Committee moring keneng kum shibenta ban pen kre nak benta election MLA ka ban salong house name arjar arpulai hakini kasingi ginoi lam jong kaseng kila pen thamai biang ya ka Zonal Committee haka bakila jet uba Highland Kharmalki kum President ka kong Bikhar Kongor kum ka Secretary uba Crown nong Pluo kum Vice President uba Raiwan Sotun kum Assistant Secretary uba High Star Milliam Ngam kum Publicity Secretary bat kiwi yakni kun hun bathamai lapan scam do President kaseng uba Bantai Dorling do haringkat ka jing don lang Working President uba M Lang Litan u General Secretary uba Auspicious Ling do u Vice President uba James Ban Basayomoy urang ba snong ka sorang kham u sordar ka snong kun bat kiwi ka arja khat prang bagele election te keladon kajing angur ba gidi mensai candidate ro namne napo hak MDC nak seng PDL tinggi de gila angur ba bahap halanda de jele ya ka MDC be na anu kada ngar ngomtek sai bahap punya tu bila bang tre ele ka be ngale la kwa ba jele biang ka MDC ro dan de bila kata orang MDC asal ni ko MDC tu kamar kena konsultasi tu ba umpi mon pun sor kha Namba leste kate kejingbo jing yalang tung lomo nung thaba yumsum la ang yele patba yumsum la patba yela yapat yang prano naman pummi candidate PDF pummi pat urusang partai ke uruba songsit yang kam election te bah itu punya kesan ini nama kade kapor bali bawa banyak partai te ubadan Krishna untuk kapor lamut pat penjala yang PDF ndai akloi no parti bom UDP ban berkhot ya badan Krishna menjelat kebo dengan duduk pada meliang la dokter sekolah di badan pada pele itu mengalah kesan itu te katung ka rukom kecil kai politik semua no po kecil kai te ada ngasule kesan ya badan Krishna kelem demi nakasian asal besian apa spesial tangga yang ni dak thi kum PDF belum tak kesan UDP man Asa ai ko letar na asa ko statement te ko ko ni basa bia te dang la ko mi la de no swa te de ta lo ita no ro ba ko pa ni kesan sa ko kesan ka ba ko mi swa na ne sa le kesan ka ko mo ru simya kam de ba no mga ru ki pi re ko mo ru simya ngarum ko mo le kesan yo ba dan Krishna na kesan pi hak to ro ko ba arya tengah yerde masih berkat man bele yele ro ba are ya kesan bro ba are kenapa ya terus suram siram he berbele dengan si orang bal alam begitu tim di baju poi World Cup yele World Cup man bawan World Cup yele sila tamba yang thong ju poi hero long kita tim yele sila ndai sa thong poi te nga berkat ba kan sampai he wetasi kita do hagen dah yele te hawen se pai ba isne nyom te kesan tiam no te bro kesan waktu jerwalan te kita he kalau ka kebanganga angun ba dan kemesti mencari pai ba te habadan kemesti ya kata kacok kariam minum pe ni nakaliang jong ka central body isngo badan kam bad benim don kam bangin yalom jalan don kam bangin dia perkat bakumno bagani ka zonal committee apo maurun kaning constituency kabala trei borba kabala trei sitam lingba ki diorang ba lingba ki samla lingba ki longkeme bagilayo banlong ba election ko lada te kumno kumta kani ka zonal committee kan sujana kani ka peni pen pau sa pertai bakat ni pedon matas mo mo pi dia parti kwa ban revive biang
Kwa bandan biang kinong terekam. Denrei nga syukur pat yapi. Bagani kasngi. Kandai ru kasngi ka berpensa aji kenma. Bakumbala keran na gili orang ba. Kumbala ajin keran na kikatu kan ni gili orang ba. Baidai bagani kasngi. Bakumno gili pentelun nang Nesya Khmat. Di nagaliang najongan ngawipi akampoy perkhat bameta kasngi nginyo bat penskam yo presiden jong parti bat katu kan ni ginokit ka ngadang mut banwa nang ni nginyo perkhat nginyo snow ka iga banginya ng Nesya Khmat bangin jit iginong mikmat nganong iginong yalam jong parti tenray dapoy hamni gustanat kalong banagaliang joki pilai perkhat bat pilai syam ba kini ki nong elam kiban mi bat kiban train na banta jong party hanray akwa badong ipitang gawai banya train kam party ngani tu ipi kamdai ka besok balong nong elam ako national committee ki political party kamdai ka besok lemda day shisha kibri ba IT bangkit de kakam da ka jing tip briu tip play na penskam hangni banadu menta kasngi ngalong udukhat nongkit kam bapura jong ka People Democratic Front na penpauru ba ngadon ke jingshania baskam bat jingkongu ya riti penyakam jong ka People Democratic Front ngakularu bantrai bat banbu renti katkum ke jingpeniai jong kaseng bangan penpau hagi weipan yang kikam yang jong kaseng kublai shibu lah macam tiga lipat mendian penskam ya bu presiden juga parti jong mau kene sunang komite mo ngau presiden jongka central body People Democratic Front daga bor jongka central body nga preskem dia P ba Highlander kamaki kum presiden jongka PDF maurun keneng zonal committee lembat kinongkit kambaro nadu kasni wa pilong kinongkit kam bapura jong parti ka parti kasanya api bai pinang penroy pensan badru nang pentelun ye kikam jong parti kumbala bensyat api kat kum ka riti terekam jong parti boleh kurku undon ringkat yapi yaki baro boleh shibo presiden jong ka People Democratic Front ba jus ka jong People Democratic Front boleh shibo kabakam kerpang ha kaba nakalian jong ka central body ngila khot ya ka jingelang jong baro kinongkit kam jong ka district committee ka central executive committee bat kum juru ki president bat ki secretary jong ki zonal committee bat ha kate ka jingelang ngila yo panyatai ya ki jinglong jingman jong ka party ha ki dong ki than ki per bat hadien bangila yo ban ya keli ban pertho ya ka jinglong jingman hang ni ka conference barai atau basngi bawan ban mikmat nakalian jong ka mau kini conference ilapat snow ya ka jinglong jingman jong ka party ha ka conference ka jong ni bat hadien jong ka di ngiladon ka jingya prakhat nakalian jong ni ka party ya ka bangin yo ban ya Shimi kilat kilimti kumlo ya kawan terkanya ke zonal committee hanne ako margini pat kumbala ong ni president na marketing constituency ka party media kawan baar haka election MLA ahja thatlai na kata katao ngi ka party ngenom na pat su I kumtu bat su shim sting ya ka jinglong jingman jong ka committee hak ni ka constituency ke jongpi bat smokeman hadien bangilayo pani kemtu ya kinong yalam jong ka party ki berangdon hak executive committee kila nakalian jokiru kila penpau ya keju kam sim mak ai ka jingya trailang kumdo ban yang berkhat nak mentaban pentemai ya kani ka
committee hakani ka zonal committee hani mau kene but bio kan long ya kani ka jingalang kumne kumpakan lo